May niriat kumsang ni somni le pali hania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu zong zong te in javain chibai kan buk thau cheu ani Gaza strip din hun hi chiang kwang deu zoka soitura request le zona te kan don nual wangin atoi kim thayang berin soi hantum phot tila a thaw me Gaza Palestine mi puite real drama hreklum na le thisen chuana rap thak tak tak mai Thisen bol na chu atheng tran meka khovel pum puila ka tangin Gaza strip chu Israel sipai ten an khung franga har satna lian tak an to tir tameka Israel sipai te chet na nunron thak tak mai hi khovel ramro puite poin do dal ngam lovin kut kuang koin an thir liam ringota tuna chuan Gaza strip pum pui hi Israel sipai ten khovel lakatang hian handa sangta ni tin Al Arabic Al Jadid chuan han pungzar ani hetianga Palestine lam tran tu media sang ten Israel han pu chan hi han chui chiang taila kan hret thawangin indo tan tir lampanga khan Jabalia le Al Nazia omna lampang Gaza mar lampanga tangin Israel sipaite han luta tichon mar lampang rambung thren hi Israel sipaiten an control nan huaya handa ta zela Gaza City bay ani don khan Gaza mar lampang le chim lampang in kalpona chu dai dangin Gaza mar lampanga mipui cheng ta chu Gaza chim lampanga in son chuak turin ti ania mitam takte anin son chuaka tichuan Gaza khopui hi lu chil ani zuita Gaza City hi tuntheng chuan Israel sipaite control area ang tluka ngai thei ani to boka tichuan Gaza mar lampanga tang hian tuipui tangin mo khomola tang poin Tranpuina engma khoiram ma tangin Israel ramtina tello chuan laklu thei ani to lo ani Israel rambung thren chung tuipui kamlama Gaza hi ain pharzui maya Israel sipaiten Central Gaza le Northern Gaza lampanga operation anei lai khan Nahalos crossing anti fuel pipeline chu Gaza strip chunga lutir phal ani talawa an kharta heminua hian Karni crossing tia ansoi Almon tarchu kharane tabuka tichuan Israel sipaite marlam pangatanga hanlu tantir khan arrest crossing anti Israel atanga Gaza strip chunga luthaina mun crossing chu an khar ngala mase Gaza marlam panghi tlemin amonum tadeu hlaka heiwang hian arrest crossing big hi Israel chuan thilpoi mo zual bigatan man thei turin kharang lawin honchang anei zau ani Tichon Gaza strip le Israel indai dan na bang paltlang thaina mun crossing han siam sang te hi ramdang ten Gaza stripa Palestine mi puite tranpuina tur khomwala tanga anthon lu thaina mun te ania mase heng khomwala Gaza lu thaina crossing han siam sang te hi khar ani ta deu vek ani Tichon Israel sipaiten khaninis le hache vela operation chu anton le ta Hei hi Gaza chim lampang rambung thren ani toa Gaza hian khomwala ramdang nena hinri na hanai chun chu Rafah crossing anti tak Northern Gaza Gaza martopa Egypt nena haninri na border chau hi ania Israel sipaiten Northern Gaza lampanga operation hanai chung hian Egypt sarkar chuan himtok lawa hanhriata wangin Rafah crossing hi an khara Mase helai mun hi kharang lawin ramdang ten hangen na wangin Palestine mi puite tranpuina phurtu truck convoy te lutir ani zau ani tichuan Israel ramchunga tangin Gaza strip lu thaina Sufa crossing an siam chu khar ani boka tichuan tri junction ang deu Israel atanga Gaza chimtopa Gaza strip lu thaina Karam Salam crossing anti Karam Abu Salem chauhi hon hanita helai munatang hian Egypt border crossing Israel ramchunga tangin tranpuina ta hi alut thaya hebaka hian Israel ramchung mundang kaltlangin Gaza stripa hian mipuita tranpuina Humanitarian aid convoy ta chu anlut theibok ani tichuan heng kan soitak tilo hi chu tuipui lampanga Mediterranean Sea zau takmain Gaza strip pumpui hi ahwal chok vek ani
tichuan Mediterranean Sea lampanga hian longchol na hmun te nau deuh awma hei hi Gaza City buloka ania Palestine mi sanghaman tu telong ten cholna tan an manga heibaka hian Palestinian Naval Police te base poimo takania tichuan Palestinian National Security Force 10 ven himna lampang an pek na hmun branch pakhat atan an mangboka masa Israel sipai 10 Gaza City hanlo chil nuwa khan Port of Gaza anti Gaza longchol hmuna hian indona athenga heiwang hian helongchol hmun hi nasatakin ti chiatania tuipuya tanga Gaza mi puite tranpuina tur thonlu na kongom chunle olsamber ania mase man hlei thei anilawa tranpuina thil te hi Gaza hian chaktakin alut hlei thei talawa mase US chuan hei hi ngai poimoin US Army tele Navy 10 longchol hmun hi siam thain han cheibol tha Palestine mi puite tranpuina tur chakjok le rangjoka tuipui kaltlanga halu theina tur hian US Army tele Navy te hian longchol na hmun tharhlak an siam hani deuh berzok ani tichuan iwen nuaya tranpui na thoktupol rang tele khovel huapa mi puite tranpui tu pol indin te chuan helongchol hmun hi tangkai taka mangin Palestine mi puite tranpuina hi Israel ramti danang zelin tranpuina hi thonlu hanita tichuan Israel hian tunkar tir phatatanga Rafah khopuile hachevel district ranga te kut athak tan me ka wangin mi puite tana mun him safe zone hansiam khanianis le achevela hian Rafah area pumpuya Palestine civil mi tachu ralplana chulai mun pantur chuan han hriat tira heiwang hian heng safe zone hansiama te hian Israel chuan border han kharto then khatte honglein eilein tur tam tak athon lut to ani nimin lama kan video kan soita kang khan indona hmuna chuan thil thiang lo hi aum tak tak theilo ani han tiang dewin Palestine Hamas fighter ho 10 Israel sipai telaka in then natan civil mi te an manga habik takin meichele no pangtachu hetianga in hum himna human shield han tiang chitan hian Hamas ho te hian an mangna sahlea hei hi international rule of law kalplatania indona hmuna civil mi tele meichiate ponfen phena tanga melma te an kapani chuan indona dan bo chiatna war crime ania Israel sipai te hian Hamas ho te hi nortomna sahle toma sela ralthom huma chaktaka anlom renga wangin anthopek chu mipuiten anzom lo thailawa Rafah khopuile Rafah district pumpuya tangin Palestine mipuite chu chua anram tilawa mase Hamas firfiak polte thlop lo tu hi Palestine mipuijinga hian tam tak anoma mase ralthom anla hummiawa wangin anhlawa wangin chuak ngam lo tam tak anoma chung mipuite chuan andu wangrenga Rafah khopuile district pumpui hi chua san lo angin hanin soya tichuan civil mi puite phena tangin Rafah khopuya hian Hamas firfiak polten tran an khoa Israel lam hoin rocket tam tak anon kap chuak to ani tichuan Rafah crossing kanti Egypt nena hanin rina border tanga anmamo thilchi rang an chok luna chu kharpin vek anita hei hi Egypt sarkar thilti nitolowin nimin lama kanchan chinthara kanron soitong khan an lifeline poimo bermai Rafah crossing hi Israel sipai 10 an lak to bangin sipai te ven himnan huaya le khokhirnan huaya aum zuita Rafah crossing kaltlang hian Rafah city a hian engma laklu thei hani talawa hei hian Palestine mi puite nasatakin anghung theidona Israel chuan mi puite hi anghung natlo na turin khanianis area vela hian safe zone kan siama helai hmunom te hi chu tranpuina le an himna kan ngai tu donani antia tranpuina tam takpo thonlu ani towa mase mi puitam jok ten an pan lo wangin hei hi harsatna lian tak anita tichuan khovel ramfrang tele Palestine thop tu media tam tak ten awhla bera anneya Israel andem thu anpongzar ta choi mai ani tikhan Gaza strip din mun tlang pui chu kan hrethiam thai tura ngai phot mai tiang Al Jazeera chuan voin khan Israelin Rafah city le ache velte airstrike le ground lampanga anor na hi
จะทุยตักในนินสอยอันนี้US จวนตุนอิสราเอลเจ็ดดันฮิจูเตรียมจินบิกใน limited operation อันนี้targetบิกในอิสราเอลสิไปตะฮีอันเจียเฮ้ย major offensive อันนี้ละว่าฮามาสเอาตะฮีอันอิสราเอลรถนางอันปมดูลวางินอินเรมนาตานะอินเบียกนาจวนอมเจียฮันไอไทยละว่าติจวนอิสราเอลจวนฮามาสเอาเตนัตตะนอร์เลตาอิสราเอลรถนางตะกะอินเรมนาทุลุงฮีฮามาสเอาเตนอันปมไทยนาตูรินโคเวลละกะจังอินปาเลสไตเนียนเฮาเจนนะเทริทอรีจูอาคาร์สักตานีฮันติยาติจวน US ปอยน์อิสราเอลฮามาสเอาเตนเฮนะเฮียนอินเรมนาเซียมถวยตูรินนัตตะกะนอร์ชุนจอมเซลกันตุมันีฮันตีGaza Strip tana Vitalite Corridor tia han saitrin Egypt nena hanin kalpona le mamothil tam tak anlak lu na kongpoi mo tak mai chu Israel sipai ten anla tuna hian andang chattaveka kan saituangin Gaza marlam panga Israel atanga Gaza Strip lu thaina Karam Shalom crossing anti chu indona azwal chhojela wangkhan khar haloni towa masai US chuan natakanorin helai munatang hian tranpuinate halu thaina tura hong turin nikum kumtop lampang khan Israel chu anorna sanhlea haiwang hian December thalai holvela khan Israel chuan Karam Shalom crossing hi ahong leta Maserafa area vela indona tran hani takawang hian Israel thunai tu ta chuan nimin piatang khan han khar leta ani tichon Al Jazeera hian han report jaldan chuan Gaza mipuite mamo lak luna tan hian Israel chuan Erez crossing Gaza marlam pangchu ahong ve thunga mase hetatang hian Gaza chim lampang Khan Yunis area vela Palestine ral plan te internal displaced people te tana tranpuina hi rang taka pelutur chuan conflict zone tam tak paltlang angaya chu tranpuina thoktupol te tan chuan thilhlaum takle himlo takani antibok Iwen mai baka khovel ram tam tak ten Israel hian rafa khopui hi mipui tam tak omchunga run lo turin natakin annor meka masa Israel tan chuan hei hi thilpom harsa tak ani in ahriata inrem na tana in biak na po kalpui halani chunjam mek zela mase in biak rem na lampanga kai hroi tu berzingami Qatar sarkar chuan Israel handem na thu anpung zara heta hian Qatar hian Israelain Palestine hote hi atranzo kani ti chiam takin anlan chhuatirani tin diharet chuan anpung zara achan chu Israel sipai ta hi IDF tiamo Israeli Defense Force tia soilovin Israeli Occupation Force tin hansoya ramluat chin kanti don nge ramzau na thok tu Israel sipai te tia ansoina ani tichuan Qatar sarkar hian Israeli Occupation Force ta hian bom mangin rafa khopui chu anbaya civil mi tam tak an chena mun displaced people te border chu an cross ani antibok tichuan heng thil hi danbo chet na niya arang thayang barin in runalian jok le mipui te ahu hawa suat na rap thak tak chu athen manga in khovel ramsang trang te international action chu khovel dan le humanitarian law lo chana mipui te veng him tura thok chuak turin kan phu tani antibok heti lai hian UN Secretary General Antonio Guterres po atrong chok nem to hlea voinlama khan thu chua asiam non le danin Israel sipai te hian rafa khopuya hian full scale invasion in runalian tham tak khi an kalpui tlang hani chuan politics lama thil khalo tak le ral rel na konga thil ti sual lian tak an nei dona mihring te tana mangchia rap thak bermai chu an thentir dona ni ati heti lai hian ajes chuan voin chun dar khat apel nu deu khret khan Israel sipai te chuan occupied West Bank lampanga Palestinian firfiak polte mantumin operation annaya Israel sipai te hian jenin khopui chim lampanga yabat tauna mipa pahni chu anmana tichuan jenin refugee camp atangin mipadang pakhat chu anman le boka Nablus khopuya Israel sipai te anlut boka heta hian mi pathum man annei boka tichuan Nablus khopui chim lampang Asira al-Giblia village mi panhi anman boka Hebron khopuya trangin mi pasari vel man annei boka
Bethlehem khopuya mi paruk anman bokani tin han report ani Israel chuan heng an mi man tahi firfiak pol Hamas hotele Islamic Jihad hotenena in kung kaina naite ani tin han soifia ani heti lai hian Southern Lebanon lampanga tangin Hezbollah firfiak polten Israel hanon kap deuh ranga Hezbollah hote ron beina chanle na tur hian Israel sipai ta chuan fighter jet an tir chuaka Southern Lebanon lampanga hian Nizan Khan airstrike an vanai chiam maya fighter jet manga airstrike an nei baka hian missile mangin han kap boka IDF 10 thuchu han siam dan chuan Hezbollah fighter hote tran mun khorna military building te Israel ram hoya rocket an ka chuan mun sang Hezbollah firfiak polte infrastructure chikrang te chu han target ania heng building le terrorist infrastructure te hi Southern Lebanon Kafar Kila te Aital Sapa te Kiam te Marun al Ras te Hula le Aitarun area te Aumani Hantia heng mun sang te hian Nizan Khan Israel sipai te chuan missile le bom tam tak an thakani antibok Van Boro Katranga Han Bailai hian Israeli ground force tepo Lebanon border lama hian Han Chazui Boka Tair Harfa area le Al Jabin area vela Israel military te hian operation Han Naizui Boka Leilam le Van Boro Lamatranga Southern Lebanona Israel sipai te Han Chetna hian Hezbollah firfiak polte Nunachan hengemozat anoma Masezat chehi riat mai thai aniri lawani anti The Associated Press chuan Rafa khopuile hache vela hian Israel sipai te chet na chu voin thleng hian om chunjam zela Hamas hoten uncontrolled area thren khat te chu Israel sipai ten unlock bel zel boka US chuan karmasalam ponga khan Israel nena hian Rafa khopuya hian major offensive hi kalpui relo turin ngen na alo siam towa Massachusetts Israel hian daudalin Gaza chim lampanga khopui poimo takmai Rafa khopuya mipui tam tak anlom chung hian Israel chuan Rafa city runtur hian thutluk na ansiama hen thutluk na wang hian US chuan Israel nena bom an supply thin ta chu antitopani ti Nizan Khan an pongjara nikum October nisaria Israelin bay ato wang khan US chuan amma zongjong ai khan Israel nena bomba pek thin hi atipung na sa mase Rafa khopui chunga tanga mipui te thiar chua fel ani male Rafa khopui chunga ral plan ve thailo mipui te himna tur mun siam fel ani tak ma Israelin bom manga abeita ka wang hian US in bom manga Israel kantan puina thin chu titawp ani donani antia Associated Press hian han soidan chuan US nenatang hian Israelin bom adon thin te hi bom pakhat ringot po keji zakwarit te keji jani somni pangarit te ani tlang puya US senior official ten angen na ngai poi molova adau dal zonga Israel achet takawang hian bom an supply thin hi US chuan atitop tani anti mase US hian athutiamang hian halen chok chiang em ti chu ala chiang chialawa achan chu voin chanulampanga hian Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu le Israel Ralrel Khol Lampang Strategic Affairs Minister Ron Derman Baka Israel top official Trent Kattenen US CIA Chief William Barton Hamas le Israel in Kara in Remna Tatlung Chungchang Soihoin meeting Anai Donani Hantia Masa in Remna Tura in Biagna Kong Sang Tachu Ahlo Chama Hake Chet Vecto Wangin Voina top official te meeting Poimo Taka Hian Rafa Operation Chungchang Hi Ansoi Hozok Turchu Ani Ber Andring Zok Ani US Hian Gaza Indona Chungchanga Hian Puchet na Tam Tak Adong Meka Palestine Mipuita Thana Turin US Hian Israel Nena Ralthom Tam Tak Apeni Tin Hanpu Meka Hepu nalaka US invent him na turpo hani mai thaya hetiang borok velkara hian Voina Khan US Central Command chuan Iran in a top Houthi militant 10 Yemen ramchunga tangin UAS anti uncrew aerial system drone ang deu hani barang chu anon tho chwatira heng UAS te hian Israel hi an target ber near riat ania Israel lampana anon tho chwa mek lai hian
aron thok masabar chu Mediterranean tuipui kama katha kania US dangin aron zuilea hepo hi Mediterranean tuipuya Israel Naval Force 10 ankap thalea tichun Yemen atanga aron tirchua nunungber US chu Gulf of Aden ankap thani ti anpungjarbok hetilai hian voinlampanga khan The Guardian in update nanai dan chuan Israel sipai ta chuan Rafah khopui chunga Hamas sipai talaka major military offensive chu antanta Israel tank ta chuan ama antar thinang nilo Israel flag lien tak tak mai antara Rafah daifem vela point poimo tak tak ta chu IDF ten anlatoni tin anpungjarbok an report zeldan chuan Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan he offensive operation hi Rafah khopuya hian kanchun jam zeldona Rafah city a chonilo hian Gaza Strip hundanga po beipui thak na hi kalpui chun zom ani donani ti apongjarboka he mission hi Rafah khopui chunga Hamas battalion palite noi chimit vektura bultan nania abul kantran towa atop kan thleng ngei dona Hamas sote kan noi chimi vekemo firfiak polten Israel mi an hren mek te an chua zalen vekani lo chuan he beipui thak na hi kan top san don lawani hatia tuna khovelin an mu mek hi stage khatna chau ania Hamas so targeta beipui thak na lian jok chu mu alani donani hatibok hetilai hian mipuite tran puina lu theina tur mun rang rang te Israel Gaza border bekami tam tak kharle ani na chan chu Israel hian Rafah khopui halu childona wangin mipuite eilein tur tam tak chu Gaza chunga hian cheklu tumin border crossing tam tak honbel ania mase Rafah khopui chunga trangin Hamas souten border crossing Israel sipai duty ta chu rocket manga andron ka wangin Israel sipai palilain nunna anchana khawang khan Israel chuan himlawa ahriata wangin tranpuina thonluna tana anhon point thren khat ta chu an kharleni antia hebaka hian Palestine mipuita tana vandoi thak tak mai chu US military ten thuchu an siam danin Mediterranean tuipui lampanga longchol hmuna US sipai ten Palestine mipuita tana tranpuina pek luna tur longatanga khomola kaina an siam chu trangkai takin man hlei thei anilowa achan chu khom dan mumalo takawangin tuipuya jinkong chu ahimlova Palestine mipuite tranpuina hi chaksokin Gaza hian thonlu thei aniri lawani tin Pentagon atangin thuchua an siambok ani Gaza mipuite tranpuina na US in longchol mun asiam thatna tan hian US dollar maktaduai zathum samhi zat central ania mase beisayangin trangkai takin tuna chuan man thei ani tari lo ani